الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Allah subhanahu wa ta'ala qalası menen inşallah kimde kim zikir kıla turgan bolsa eng jеңил ibadat zikir bol. Masalan gülдөрдүн астына отуруп алып Алланы эстеп субханаллах алхамдулилlah la ilaha illallah la hawla wa la quwwata illa billah деп зикир кыла турган болсо ошо зикирлерине жемиште бактар тигилет. Жана бейиштинде алар үчүн не болот? Дворецтер курулат. Ошого иншалла эң жеңил ибадат бул зикир. Зикирди көп кылыңыздар иншалла. Канзул жанна бейиштин байлыгы la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah dey турган болсо ар бир инсанга бир курма баг болсун, кандай баг болсун ошо бактар тигилет иншалла. Аллах кабыл кылган болсун. Субханакаллахумма ва бихамдик, ашхаду ла илаха илля анта астагфирука ва атубу илейк.